Enya Reverend Owusu Bempam komsene ma MPP lusu ye. Eyen totoye bi a MPP antoto ma kwan bi e wa brabo ana awie o mo sa. MPP mistakes a o ma ye. Eni sikadie bonni ne emu hwe ene de o ma wie sa. Enya obi nkomhye. Tenka wo se MPP ba ne timi kọ meeting no mo busa o mo se Owusu Bempam wa yafa. Empo ekasati ya ma se mo ja do so won nsem oye udini fa enkosi. That means o de ne wure ne ne gidie nyina se MPP. Te se bibia bana se o kan se dia. Ene sinto bi wo bebi mo ma yen korete ya ho. O ma anya sa adwo no mo si asese o go ayu. Oh, whatever Owusu Bempam okuta dom okuta gift. Ba duru ba bi a o de honam fra. E no be ham. De entia me kan sa ne se wo hyankom se wo ye odifo na wo be hyankom ewie se na de ne be kwa yensan ko atake ada no uti ne ye se moja wone nsem se wone agu ne nsem se de ne wone nsem yensan ko atake mama ye obi a Owusu Bempam ten na ware ten no de mama ma ji no me blame mama enya sinto kakra wo jo mama ho bete duru ba bi ne ma tibibi asese mama pe the secret for the MPP. Sekedi di ambaye the head for the MPP no. Sede ba wo ya me ka da no. No mutu yi ba wo ya na MPP be top na percentages na ye nya na NDC be tra bam me kan ya sa na ye to aba. Ko edit na da ho. Yentimi nye amanyosem na ye ni asofosem emfemfim enti ebreso se ye ba beto aba ya na mpempi na ye hu adifo a e ba bonten e be hye nkom edema party a AC akan no asofo ni bi ko party bi wo ha ya na ekoboa we bi won so wo a emomo de se ye be hwa 2016 abra ye ba beto aba no Reverend Owusu Bempam eyi nanim ye pa edita NPP achi ehwe ya konkoden ede wo ba ba mu 2016 2020 nyina na abra ye ba beto aba 2024 yi e na afede ekoye de jama Reverend Owusu Bempam ekohye nkom ede koma NDC free sabre no papa yi enya hoto e wo Ghana eni wo china na we etwi no ha ade china na we etwi no ha ne nyina ene se wo mususu se eye na adwene na wo didi nanso ne nkomhye a wo hye ne du se ekoto aba ne wiye no na NDC na edi aba no mu nkunim eba asa wie na fe ebi kire se ene e wo se NPP4 ekọ no mkopa Reverend Owusu Bempam free se nia wo mu de ye no no wo manfa na afa kwan paso enti ene yawdi a papa no edi ya wo kan se bi digu om so e ma wo mu etimi di aba no mu nkugu a se wo mankopa na kyewa 2028 aba ye besan koto no anhwe ye a na anko anfa ma NPP ebi mu ka ne se no ebi nso kire se Reverend Owusu Bempam no enye ono ne nsa so nenam e ma NPP4 edi nkugu na emum NDC4 no wo ye bia wo mo hwe Reverend Owusu Bempam ye efise ho na wasan aba no obeba be say ho sene ye ya obesay MPP ne ene mensaka Prophet Abraham e wo menchen ha ye ne no eba betwetwe nkomo ebusuna too much GH ena woni gusu a wo hwe mesrew na wa subscribe de ma page na afi we mi adoma no sa no upload bia to mu a wonsa ebetimi aka fe nso no wa share video yi share ko se wonua bi ebenye bi no so a share ato aso ko se obia ensa meka video yi bi ne wetimi tebusu aka me ho e ne ma Prophet akwaba Prophet Abraham Pachamo akwaba. Mini aba akase e meje so. Odifo ya to abawi. NDC din kunim. MPP din kugu. Okay. Me gidi se ensemo na monten so no wate. Okay. Ebi mu kire se ne NPP din ye Reverend Owusu Bempam no. Enu ne nam so amomudi nkugu. Ebi so se da bi enye ne omudi ye nti enye Reverend Owusu Bempam nti e na NPP din nkugu ne mu momo akasa momo no omo enhu toto. Intina wo mu de nkugu why asofo pani ma mimisa wo se asofo no mo wotumi bi e wo political party bi so mo betimi aka se ye de adome political party we akanse na wo kono onnimi ondimu nkunu ma na be yi ana mini aba akase e meda ase anya Reverend Owusu Bempam komse na ma MPP lusu ye ayen totoye bi a MPP antoto ma kwan bi e wa brabo ana awie o mo sa na 2016 before say omo beba forward aye MPP aban from 2014 me fresh dun katia e ka kire o mo say NDC be lose 2016 MPP be fa me frère kwabre commence kwabre Mamponti DC opoko ajeman o MPP ni e ka kire o mo say MPP be lose 2020
mbese me chirim na onyanti ase ese MPP mistakes a oma ye eni sikadie bonni ne emu hwee ene de oma wie saa enye obi nkomhye me kache opoko agema no opoko agema kachere me se wa musam se die nti na MPP be to form asama o kan se Ghana for yes ano omu nimi nyansa asama o kachere me ano ana me tu me ka ko jano no si school dai bi wo ehra school mo sa 2016 corona bato no 2014 me kachere ma me se wa angel adonko ba no a obestand MP no a wonya free kwa bere ho ditwe se won be wi ni nti ade bi o ye ya mane nsuro okay na MPP for the fa ba ne wi ya no na owusu be mpa egina o machi emre omuye omunyamba aban mu no wo gina pinti ma MPP aban no but the owusu be mpa na MPP aban nya problem nie owusu be mpa ka kira aban no se ni me ko wrong no monto to ni me yi MPP aban na ntimi ate saade na se to owusu be mpa ntimi ahya no so okay kokuo mo nsam na me ne mo aka so mo anti asia ma me nkoye menya madwuma na me njam life o mamo was start so what track wo mo e babo nten ba attack wo mo e wo bra wo be preach bia nti hu se nipa sha hanta ba nipa mu a ana nipa nya no ho a o pese o di bibia tumi ne force so tenka wo se MPP ba ne timi ko meeting no mo busa wo se wo su be mpa wa yafa empo ekasati ya mama se moja do so wan nsem oye udini fa enkosi that means ordinary wure ne gidie nyina sha MPP te se bibia bana se wo kan se dia ene sinto bi wo be bi muma yen korete ye ho o ma anya sa adwo no mo se asese o go ayu nti kwan bi a wase ye so ye fa na ye de hawo no ye be fa se wotie owusu be mpa ne nsem no mo ya wase tama ye chi no bi ti one na agrada no tama ona agrada metesa agrada akọbọ afọre 100 million owo owusu be mpa asọre no me pen number sa ka me friend no makasa se no eye fidisum return ni sikama na back oh orave owusu be mpa okuta dom okuta gift but duru ba bia ode onam fra eno be ham okay de entia me kana sa ne se wo hyam kom se wo ye odifo na wo be hyam kom ewie se na ade ne be kwa yensan ko atake adano uti ne ye se moja won nsem se woni agu ne nsem se de ne won nsem yensan ko atake se wo ko atake adana na afi wo de abatu physically eni pa betimi afa wo epo you see se mama ye obi a owusu be mpare ten na ware ten no de mama ma ji no me blame mama enya sinto kakra wo jo mama ho but duru baby ne ma tibibi asese mama pe the secret for the MPP oh okay entina osaje owusu be mpatale ne motuom Reverend owusu be pa onyamanyoni wo ye nyame difo enti se amanyoni bi pe amanyoku fufu bi secret a senke eya amanyoni no de ne ho bebo no konfa ne ho mosofo mama na onka ne se owusu be mpa MPP aban na wo ho no onim the secret chain obi a wo ye MPP ni mama nkyere wo okay MPP party na wo mu sei no achechem se wonni mu ameka na kora kyere wo ne sa na NDC party na wo mu achechem ye wa sedu katia gang ye wa sama jamfi gang ye wa jomama na nkasa gang ye wa wewe gang ye wa vice president gang ento obi aba aban ne mo be hunu de wom bia na no o form ne gang me kase ne gang ne pa ni kuo ono mo gorobom we gorobom o mo timi wo party ne ma the same party ma na we wo problem but na yen kasa na ye hunu but obi ba ya the prophet and the of abina tiene yo we timi twefo mfre no e ka secret bi kire ne se na akofo ado ayeme okay chama wontumi timi frɛ ne nto so obetie owusu be mpansem a wo se bra asem ne siye no ofrɛ we onfa ofrɛ that me onimo wo nyina number
ono mu nyina so communicate dampare mu nyina ono mo kasa enti police secret onim soldier secret onim aban na nkasa onim party chairman no onim enti se wonya wono wi a secret e wo obi o atie Kennedy betimi wo secret bi pese odi tia na nado ba na nado nim but obetimi afre wusu be mpa na kan watsam se na nado dan kwa akufo ado aye me se ni se aye me yapa na me pese me de fa kwan wodi for a wodwene ho a eye ana anye eno ye secret ni be wasom but obi a wa ban nem no onsan konkofre no e bia onim so ofre ni we no no koka e betimi asa akwato na nado asom ante wusu be mpa onim secret ni chain MPP aban na office o mo na wa man onsem a omunim the secret o da bi ente sa ye nyina yete wo yenim okay NDC form pay inform no mo di nkomo MPP form pay inform no mo di nkomo mo nyina mentena me ka che o se ye beto aba no ayi MPP party ne de obedi anim no me be hye nkom hye Ghana fo betie me ene o man nyina betie me obi akai sa ansem we me ka kire MPP party ne se so man yi Kennedy no mo yi nipa bia ma na be die ni won be lusu do you matter how MPP party be lose and sakwa wusu be mpa ba be eye se on be perform on be lose na ma cat what da I watch social media TikTok all over Facebook at them send your working say regular wusu be mpa be kan na wo so de kan candidate no e die na wo hu ye nti a wo ka se wo mo anyi Kennedy no ko yi ba wo mi a on better from free say nka ba wo mi a yo bi a owo aban mu ya one na de dan kwakufa na ebu oman no inti senka Ghana fo ehu bi ehu ni nwuma anka ba omia because digitalization there na wo bo hu da ru pa e na Kennedy na fe kwa na ka ono so wo ba inti ede na wo hu ya wo hu se e wo se Kennedy na before the ba so ma fa na ba on better from a worker say enye ne revenue usu be pa kan say MPP fo be lu support am pa mo lu support on First Samuel chapter 16 Yankopon ka kire abra na okoyi David no suma Samuel nyame ka kire Samuel se kwa wokoyi nipa hwe de etua ni wa na me erwade me hwe de wa kumam okay se Kennedy ba MPP mu a ho Kennedy ne fa it se ma fa ya ka Samuel MPP fo nyina bebre dem Samuel ka bebre dem de ntiri fo kasa de ente me kasa ne se wo me kama de chena de san wontimi ntemase Kennedy ni sunu ne ban no erwade yi a kire me mama se de wote ene de obetumi aye a obi ntimi block no oh yewura John Mama me ka say the last time kuma Central region we electrician boss bi if electrician na dum so na ye adwuma almost start so mo kasa na no wasa de na ba hu obi wo a o bon to jape kama na ye pe ye kokusi pe no obi kusi bi o bo wusi bubu ba ko mienu no apie kusi bi o ba dem sa wakam o pie da sa na Kennedy su ene ne ban na re etie te so no na fire do this ka bia ber news kana baba for MPP nim you matter how so what MPP aban nim ana me friend ka chance Kennedy why a big mistake san sambi te say me be fa we MP 8 o'clock na me gina office ano no omo de be ko akoto ayi abana ma no wa be di omo so they say what kana omo hu say na ba be ye omo a why na be ba back wato take a king the failure o kasa dodo eno na ha no kasa no doso Kennedy no na Bible say kasa pin pan from so kasa bebre amani pa hu tiri mu asem ene hu tiri mu adwen e basa na hu tiri mu adwen na hu tiri mu nsem na emem ntede bia kokobo amre ma Kennedy ene ne kasa ene asem to no a wontimi miami asem no emmene aje so be po na karama ya wo fi a ota po no nipa hu ne se karama wo fi onte ya fa wo adwen se no ya fa kwan bi se ne ya fa dara wan hyan na mu ne ento obawe na ayi no ya twe no but the oya silence no na o magabo no o ma wo so e karama wo fio ba wo wura fie ne isa na how no about so the upon we say no odwane oya wa no odwane ko ne chi ehu sa wo sa bo anim but the on pona we silence no we dangerous
se eka ne nka ompo no nko ade a se ne nka ba omia ye obi a oye ni pedin wono ko odwo ko daboko na so Ghana fo anto abana fama ba omia ene Kennedy na kan omoti bom ba omia ne na nado na kan omoti bom o mantime urule Ghana yi economy agini Ghana agye no ho ente ba omia ba biem agyen ba na ode ba biem odifo wonen ne ka bo mu de na so empempi ne ete se ba omia ka se wono oye mate onye driver ma men ka asem nkyerɛw se mate ene driver de car kɔ na asem kɔ ba police ni nkwache driver nja mate adanse hwan ne be kɔ di adanse e ba se police yard ne hwɛ adanse afiri car na de si ya ye che driver no hwan ne betimi di adanse wo ti ye che driver na na mate nyina nti se me de car na me ne me mate ne ye saase car na ko ken dem a na ye che me driver na ye ja mate se kɔ that me mu nyina na mo ye koroye mo som ana mo to car nim enti this ye kɔ ansa na mate no ana driver ko yi ne ho ano se mate ne de niema na gu nye ono ana mate ni akɔ kase driver ne de gu nye ono na fa akɔ na ana se ye mienu na etam de tum na ye busa driver o tam de tum na wonim se ye kɔ ken wo se mi huni ne sa be busa mate ti ye nja mate ho nkɔ enti ba wo ya be de ne ti abeka na nado na se akɔnɔ me na ntimi angina Ghana niema bo ntimi ankɔ fam kwa na ewuri kɔsoro na mo yusu agye ntimi kleke ya how much mo yansan fa mra na be dey Saba no kwato what this man to aba ma MPP aban. Okay. Me di kan ka kire MPP aban se Kennedy awini a ma ban ko ho. E video my campaign against MPP aban no. Cause the obedi ani mo baba bia enye Kennedy bia o ye bogus. En wira na eba. Papa ni meme say. Se Kennedy ambaye the head for the MPP no. Said about we me ka da no. No mo to yi ba wo ya na se MPP be top form na percentages na ye nya na NDC be tra bam me kan yansa na ye to aba ko date na da ho so to the meka no Ghana na ye ready ade wo ho but ye ready physically enipa bi de ye re hye MPP aban ne se MPP ban aban wo so ai no ano mo hwehwe but enye enwoma ene dwuma pa ano mo hwehwe se yansa sa ya adwen Ghana eni tituru ye panyimfo bi o mo tutu kwan wabu amanone ne o mo taye politics a o mu ni ha when you said Ghana card and a man me twa MPP by direct say MPP abai me to aba ma MP say nye kendo bia no baba MPP abai ma me to aba ma no Ghana card mo MPP abai de pokro no 1000% ya twesika tie na kura yan kana Ghana be bere ya twesika a print card no sa maame a we lesson commissioner we no sa sister no so no na ma odi ana mama nyanche na man kwache obi a ya twesika a print awie so di mistake ba ko pena kwasesana she sit to 8 million me makwa ma ya ka kire me ansa na ya twama se wan twa sika na kwa se network nye machine ayi say but o twa sa 8 million na na sika ya ko print for di abra ese odi fo so se we ni mu nyina ye nyema bi a e course ma NPP aban di na wo woni ukwa na ukwa ayi ofa tema ayi kwan na 37 kwan na udura omo ye ne secha we say the MPP abaye ye ni se mistake wom se card na yira se wudina se sa the whole Ghana this obakra na wabe na sata mo no me ko page bia se me ko kasa page ne se me ma omo ma kwan na me kasa kan against omo show mo TV station nim hey MPP abai o ma ye bi ente sanu to obi adoje ente yere afofo no na ya funu na huri e pasama kafa Ghana card ho mama kora be mesre ne se sa koro no a MPP abai no twae ada ye be twa idea IDT omode emere to mo bia tini koyen e mo bia ensaka na pepe eyeda na Ghana card nko mo de tam to so okwa ka bru chef for say Ghana for so ye de mo nyim nyansa ntene tie odi for me bo ye kwada ho 3 days e ten ye nsanka ye soto we enye Ghana for yesu asa Ghana card ne ba afoforo no yankasa ya na ye twetwe ye ho obu o abusa na o so mi nkoye fa mi hu fa so bi e wo so exactly ye ni ba ye ho so se asa Ghana card ye o se ye koye na time na twem sister itani o koye sister man kabida e bi so kwada ahmache asem we me ka betwa ntro be dua bo ama me e bi so ahmache tu
You be bring your sa. Why na anko? So o man kwa ade na odi aba dia na time na odi ato odi time to so for what? Man wo ho ma dwuma ye fo wo ho anye time nipa be hu sem faso wo so onkwaye. E ma me ka asem nkyerɛw. Nyankopɔn bo nipa wie ye. Genesis chapter 6 verse number 6. Wo se na ohu se nipa so ye den. Na onu no so obo nipa. Enya nipa bia na nyansa kyerɛ ne se ade we ma me koye ne ntam so. Zabodi ahye nyane aso. Abodi ahye nyunara. Sa na Nyankopɔn fa so de kuraye da a won poyen. Enti se MPP party no ade na ayi ne ba ye fa na sai ID ne ba hwe omo en ade o maye no utimi de ID ne ko vote utimi fa ID ko bank ko yiska utimi fa ID ko register hwe ade na no vote de itimi de ko vote e what system na mo you see o maye niema say niema asa man ko school da enti na ha o man no we no nyina wakan niema bia economy no ususu se ekoti ayenti NPP for the lucy ye ibi so kyerɛ se wo se wo mokopa revenue no usu be mpa chelsea se whatever usu be mpa nyankopɔn no no nko atimi atware adom MPP ama MPP party atofo mo eyo mo nyoma enti ne revenue usu be mpa chelsea pa na MPP for bobo mo so makopa no beto mo so mo nya ya na ti ma me ka asem nkyerɛw ayo ma dwene eno mo nim de na wo fam MPP party no enyo owusu be mpa na de wo mato fom me na maka eyo mo nyuma ofisa mo nyuma asofo do ase ne pa mo firi MPP aban reverend oduro mo evangelist oduro mo nyina apoe mensa hotebel mo nyina agbuso danka pam apombo be meza dikan aka NDC asema kan ena ka yafon koma reverend yafon koma Beneza Ebenezer si asese o jina MPP NDC so wo kama NDC mama be wini mama be saba biem no wusu be mpanya nsore mfiri MPP aban embe bakai NDC ada na mo fasa anu nyam no koma Ebenezer nso mom oh se mo mpani akona asore de makwa anya no kwa wakọ no MPP party no omo ban as a proud ahantan ana Nyankopɔn James Force ayi no o say awrade dom ahombrasefo no si ahanta for kwan wombeje so wombeje o man na eye o mesese de o mo wo honom no na Kennedy kan bi me hwe Kennedy dinam sa sometimes no me pawase ba duru ba ko pododo me kai se man ya obaya man ko pele na no ye wara ti wode Ghana ske jimi no sa na oba na de na ba na Kennedy abetena TV so se oba na kan wo so mo wa ban so side video for ba o maame no papa tini ho enti we di bu mai kasa ahantai kasa we enti wo fi se me tia na me wo adwene mo do a enti side pipi aban eboa Kennedy eso taka obi ni e kasa mo to aba mo MPP bi mo nyai maame ka asem che aya na kofo bi te o mo se Ghana so papa bia ni ho maame ka asem che aya wrong yen ye kutanyame ho tebe bia asofo na ka kodi bia no sa na nyame honhom ekoho ente ye beto aba na asofo ni nyina pa MPP me busa kojo ampon to nyome busa kojo ampon na wo nte nyame honhom ti wo mu de MPP alusu 2020 na wo de korono faaye no atena so for 4 years no komadi ka be hyam kom se MPP ba ma ba na nyame pese wo de MPP kire Ghana se no mama sitena wo te no enye se mama obi baba ye bibia sene mama monyina mo trade for 4 years nka but 4 years na onya ka 8 years na yakoro na akofo ado de tena so 2020 aba ya 2 years ebede adwa me nyina ehu bibia ba ne ko enti side na aka say yakoro no de nipa say ne we nipa 9 for the pool agents about obi a ye hwere akra wo about a few years ye hwere akra sai ka me pese wa afi nipa 9 wu ye nipa 9 awu nteno NDC for ni da off because of 2020 corona buy NDC for ni ba ho mon kwa corona wo papers violent papers wa ha monye say information pia mutimi fire 2020 na sa kwa na no twagu no mo pa jade fire ana NDC for ni awai ana ma mo ta mo corona bia MPP eno na na guy we ne o kasa te se hwan chama wutumi po
asa committee asini so no kan sem say hey mama tibi be president wa Ghana ha hey office o too gold no bodam nam onum sa kasaba sa na di bu o man me kan chama utumi na me kan sa se se mo ba ban ni mo a ndc a wa bai obefiri so we nya na otumfo se je so wu ansa ho we nya hinye enti mo ba ye no o ma nya ntobo ase na ho brase awo niema keten na chama wontumi timi ko cartons na msa na wo pese odi sofo ana kabara na yentete o tons kan na hu de we aye cartons na kwaka tons na waka say mama ntimi be president no ene wa be president no to tons no aye fake and aye original enti MPP party no ye beto aba na sofo ni nyina dwane ko ye NDC okay wati kojo ampon kwato nyoma MPP dan me tie nyoma na saa na me sensa kojo ampon pa nka wo nyoma de nka ya na me se boy you what talent saa na what talent no ma honam afaw dabira bu MPP ntime ma odi for wo kan say no yenya JFK ya wo ye general secretary edema NPP ama ono so kire se onikwasem se oye amanyosem ache se obetimi arise abedu general secretary dema NPP onyeku da se onye ni packet wa o se wo susu se NPP lose no mulusu ye no sunsum sem bi wo obi aye bibia ati na sunsum sem bi wo mu a the way you plan Bible can sem bi fa enkaye utie nipa onni kaye nyankopon de ne fra aboa utie dia metwi na me ka kire wo no Bible o nyame o enkaye wo susu se wo su bempa esfan edin ne kra sacrifice na asore wonim se wo gina asore na campaign me wa ha we be yese wonim se asore ti gu fa ho asore betime gukojo ani pa wa akokora nsi ho wonim ana wonim ndi so wo su bempa sacrifice sa de wi na just onena na agrada akonya problem ketwa bi na asem na pono na mo time yi na ma no sofo mu na ma loko na aworo no dem na mo de hankopa tono so te so obi a oye aworoba ana obi a oye criminal oye wodini na odayare paso na hankopo bono a na aban ntini frɛ asema e wo ka MPP fo be ka kire se eno nya omudu iti Ghana police na ye o madwuma ba na me kan kire Ghana police and Ghana soldier no wa soldier for than 4 p mo police for than 4 p untimi kai wo politicians no control mo nyina police kwaye bibi na politicians die asa omo ma police fa omo ma omo fa twi ni meka na say omo ma omo freedom o fa hodie politician ma police fa hodie the police for adwuma omo yesese no omo wo big problem any order from above no yebe okwa ese police mara okwa ese yenim secret no ya jama police no nya ya so moboa omo nsase ase ento wo firi se president ne fresh wo su be mpade na agrada asem no mamon fa no kotum munya na mamon fa asem no kokoto ka police de ne e de hanko begu ni nsa abra na kana na ado akasa ana vice president akasa ana dampare akasa kire police na police amfa enti sanity no so se mo play me sadia I will pray against the party and I wish them pan mamen ka one word in channel we are too dangerous so when you me kasa asem we dey ato wonne what kind of default mo sham come to Ghana ye what default me shato on my so wish them pa we free man ye okay and MPP for no ko pana chokra no wish them pass return back to MPP utie I want me who so nya so for papa Sadia no man nya sa mistake enko man enko masa ba bia wo gina no kwa na gina nti so man mafia na ndi sa jewa tena ho se duru brebe na ndi se fo so san mafia wa jare ye wo nya madwuma o ka se omukopa na che na se wo san eba o be ka se wo nye so papa no rebe no wo su be mpa kire se wo no oye nyame difo bebe nyame be ka asem na kire na fa no e ho no de ko enu nti se o ka de ma NPP asa abre ni na nyame ne ka se NPP be fa enti se o ka de ma NDC a nyame na aka kire ne se NDC be fa enti wo nyini se ebre bi bedura e bi kwa na nya party ni enu na emo betimi aka se nyame aka kire me se chara be fa na chara ba be fa eno wo ho
It is na catch say MPP be fa na so san be kana say MPP fa na nyame catch no wo so be mpa say mama sama ye moja no afeli nyame asan be catch say mama adware ne sama moja no te na wakofa na danfo so se na kuma pa wanka se ne nsa bi mo se na kuma se bi yes no nsa ne so akoma dia na be ye ansa na ensa akoye bone adwene me kuma na ye peke se kodie wu ansa na nsa na so se kan na twa ana ansa na wotu anamo enti se ne nsama ye moja oni akoma pa oni adwempa enti wa hohoro sa akoma no ne sa adwen no ene sa ansa na wo de koye moja sem no a wo sa kwadi na chi sese na ana mini aba okay Ghana sofo no ye nia no nyambie ye pre odi for gidi mameka no na owusu be mpa ye sofo nkola sofo so odi mo pa o wontimi koyi Ghana sofo mo di mo fa mo begina bonte te se wi agusa danka Williams mo mensa otabel mo agena sare mo reven isurana ba mo eba obaba be sempa yinfo no bi me bo aka kire me enti asebe wo na se be kai nam se ye adifo nte no bible se ye ma ye no nye du wo se de opentem bu asem ntem no ye okwasea se asemba wo me so ansa na wo de apie na mia so because e bia mere bi baba ma asem koro na wo ka no wo di agoba sa to mene okay uti nipa na wo se ne nsam ye moja no enne wo ne nam senkaye wiase mu ade ana nkwala asem a e be kasa akwala wi he na adwene so antena oye sa cause ade na okondem ye wasa akọ agoro onyini onyansa nyini ya na oye panyimu ankwanya sa Ghana for so kire say ye po yempo Reverend Owusu Bempah ni mu yeduye pa fi se na anu ye akwasi da wona asori dem ho no koka bisa mahama say IGP dampare no wonim se aban bi asesa na aban foforo ba yesesa aban no yesesa police ni a wo haje se IGP no yesesa ne fi se nim se amanyoni no ene yi no bi se dampare say akufa de ne bae inti Reverend Owusu bisa say ade na besi ne nya ase dampare da so to wo ye den o kan sa asem no anche na twi na wo ki etwa mi ya ba buto dwa say IGP yi na fi ho wo ni ni se Reverend Owusu Bempah ni mu yedu amanyosem okura tumi bi a ode wa amanyofo no so o se me ka kire o se adoma chede no ene gift no Nyankopon de amano ye wonkofo nyame afro mo as the nation o man no ene ye wo mo aye fro mo as ye ba kase Borno district ana ye wo mo nsem ekọ Borno be edu region 10 regions on track Owusu Bempah no ye nation prophet okay ana me kire o se eduru ba bia no wo ma honam ayeren awia no obe kasa ana obi kosum ni fidia on tama na ni nda ho na yi no eno kwa na de ha no but o kasa tumi de ekire yes ina Ghana for so senka IGP wo hui e wo mu se enye ndisi aban na de ne ba ye de na enso se ne ndisi aban ba ye ya wo ye na dwume ko bo ne ho bodi nti de nti na ase ne Reverend Owusu Bempah be kan ye sisi Muhammad Mika kwakoyi na fi o ka wo bo ne ho bodi ti ko ntena ho Ghana political way no ma men kire wade bi wo ha mere meka ade obi ntimi kan odi fo Abraham meka ye beto aba commanders no e de sika hihye envelope e de ko boa aban no je campaign oba fa me hye baabi o tie de America no na asema meka yetim be chime se odi fo Abraham commander be na wo hu se wa yesa bara na be chirem sasenka ye ba betimi ayi hu anu ana tie me se Ghana be chia ye be frɛ aho koro no ho akide kesa to ye hwen kofo do o mewu di for say na sa na say di ko sunsun asem so nim say ni no court minim wo ya ma minim commanders bebre bi ya me no mutin komo ana ma kire wo se ye kwato aba ye be ye campaign na duru ba bi o mu campaign ye sika so to wo enti amafo hye companies nyina ye sponsor okay entina ofuri ata wo se hwan ba ya ai ba na nado ba se yini firi ho ye ne se ontimi yini no ebia na nado ye campaign no de minim wasem o but no de me kan se ebia na ye campaign ofuri ata no sika bia oyie bia okofa na dwapade be to so ma mo de ka ye campaign
nti e wo so di teneka na nado no bia ono ne kwa pam se me ye wo say na yetimi fa aha ye me de wo say ai fabra enti Ghana campaign na ye no se Ghana pese ye hoto ye ma omo njae omo to patro buka mo wiu enenam no e boka enti wo ye campaign na TV so na kasa kire wiase nyina te se dia borofo ne ye na TV say so betua sai wo tua 500,000 30 minutes wa kasa me ba me see the jazz some of the cast nam e ball maneka sefi wa sa akropon efa e de ko esirim tamale yendi oben nante kuro ni nyinara be bia so cast go mo ye campaign fesika do mo enses obaba wie no na sa sika no mo de wura mu no afa no mba ba te no masa pro mo mfa so da bia na ye ya ye wo fom no na ye bre odi for 2028 Ghana ye besan ato aba yen shase kra nko ye prime minister ni ade no kra na sofo na dikan yi omanim hye nkom de ma na boka ni kompre ko Japan say NPP for fa ne mra no beti be ma mpani de ma NPP 2028 osusu se Bawumia ene Kennedy why na NPP for fa ne mra na Kennedy beti be president ana mini aba me da ase na obusa madik yadika ka kire Bawumia ne se asantini e wa ade ma ompene ma different tribe e be leader uti me pacho me si pa ana na nado e ha no an oba bonte be po ye se yese ye mane nye yese ye mane di enim yese ye ma na wo mane di enim nti wa ya ati ama na fa na akateri de se be to aba na wakotu patrum ba wo ya kopa ma akufo ado kopaja obi a introduce na wa bo NDCD tamo no aye na campaign no ofom ye sa na ma no wotimi nyima no ana tama na adodan kwa akufo ado oye campaign e present ma ono akasa di no no body form enzu susu se deliberate ana wo se den me na me susu na wonim se boapaye me susu ma me busa se okokoro bi su ko ka kire o hene se sore no tama no ono apre mamuo no oye ukona o hene na konwa so na wo te Ghana konwa so eno ye wo ba ko tambe twam no wakotu no so ade so nso fle konwa so ento ne nsam nchiaw tama no no aye we no ye sa ne ma no wadada no wo ti ko he ti se tama na ye dware nsuo no se minim nsuo dware a me de misisi na dware na me gina se na me gina din ba na me nan ne dware wa inside na maka cho se me gina faako wo to ma na afawo ente me ma wonum nsuo ne bia na ma be yiwo ma to atwena bonten wo panasema wa bontem de wa daada wo de wa bazu ama wonnum nsu ateka saa bi no wo ye o musu ne ti kona wo ye so odi asa ye daada enti ma me kan kire MPP aban no ene ba ne ba wo se ma ne ana wo fa ne sika na wanya no onkodi ma fa ba MPP aban bu biem no obi ama ne be leader wom onya biem why na be saa de se fada na kasa ro ye nyatwom no na adodan kwa akufo ado no ano owo power no ene pia wo so ni o wana be pia wo nipa na e pia no nyina ye ayiwe akwa we ana oyi na kuma mo pia no eye akwa we de sen de otu godi chama wotumi wona na ni abre akushifo mienu nze ko mutimi fa no maba boko maba tu mu god na abba akushibra odifo sister me pesa merci chama wotumi kasa kire se ne kasa bia kire se ni kwa se o ma na be die o man anim so ye panyini kura even this way chairman kwani kwasa Ghana de mano na neye ne su no emwa odifo ye beda sis me so me da wase me nya ba ye brain nti we de o final words na fi wache akwa amaye odifo Abraham me wa kra me wa kra wuti me amasamai okay e brere no okuare bia no Kumase asha modo market eye council tieme se sema kama wo go se go da kwankyere me kasa entofom ana obi go da yira wa busuam na ohwehwe ne nsanka hwehwe me odifo Abraham me ma won saka wo hwehwe me a won sabe kame me dase engo abusia odifo Abraham ena ene no atwetwe enkomo no mesrew no agya comment e wo video yi ase e de ama me na pe when you subscribe button so na kai so the bell ni beka ho ye ne sa na upload bia to mo pe only first person na wo sabetini aka all the social media handles so kwa too much gh
ɛyɛ hɔ so kai sɛ ɔbɛ like no wahyɛ ama wo nua bi nso ɛnyɛ bi ahyɛ that gold ɛne edi amegye so makra boss yeah Mr. ya from me old man na asa kan ho bio ntin ka Mr. kwan kakra na again I'm sorry not this time free AM home care and nursing home no mo behwe awo for ma wonya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwa yaresabia na yayi na befie na wo free AM home care and nursing home for ya 24/7 wo mo abekwa akokrokro no befa so befa ni ndro no mu entertaining no na wo so nya kwan waduma ene AM home care and nursing home sabi na mi pay obutimi krokro busuafo kra kire wa mu omo wo hefa AM home care and nursing home e wo Franco Accra and Sawom road fra 0540 344 837 and 0207 859995 boss we dem dawasepa what's me breso AM home care and nursing home comfort compassion and caring home